Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal masjida markazal islami li salamatil ummah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu wa la rasula ba'da. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Wa qala an-nabiyyu Muhammad khairul biqa fil ardi masajiduha. Shadaqallahul azim. Langkung dipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Sholawat teriring salam urang limpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad al-mukarramun wal muhtaramun, segenap para alimil ulama, para kiai, para sepuh, para pinesepuh. Seumume kiai kang bangkit hadir pada sepengpuniki, kang sampun hadir ning niki tempat. Wabil khusus kasepuhan kampung setempat. Juga kepada para qori selaku rencang kaula Al-Mukarram Kiai Haji Fathullah, Al-Mukarram Kiai Haji Fikri. Kita doakan semoga beliau-beliau ini dimanfaatkan oleh Allah ilmu-ilmunya. Aparatur pejabat pemerintah atasan bawahan, bil khusus para pejabat yang hadir pada malam kesempatan yang berbahagia ini yang saya hormati. Teristimewa para panitia penyelenggara acara tasyakuran Masjid apa? Masjid Khairil Muttaqin. Disim kuring dipika hormat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jam saiki sampun jam 2 kurang 2 jam setengah, berarti setengah 12. Sederenge kula nerasaken niki acara, kula ayun tataken krihin sareng mriki. Kula niki wong Pandeglang asline. Dados Pandeglang mah niku bahasane Sunda. Jadi lamun kula ngomong ning mriki ngomong jauh bukan digegawa karo mriki. Sebab Pandeglang mah bangkite ngomong mriki mriku atau merokok kan itu. Jadi lamun kula ngomong Sunda bae ngerti orang dia. Alhamdulillah Kang Haji Saleh bangkit jeung mriki Sunda juga. Alhamdulillah ning mriki wonten putune Abah Saleh almarhum.
semoga keberkahan dilimpahkan maring Gusti Allah berkah sebab wonten becik putune Abdul Saleh Kaujon lontar. Jadi lamun kula ngomong Sunda bae ngarti itu cara rakir ya orang dia. Ayo hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masjid itu salah satu tempat yang termulia di dunia. Walaupun masjid di dia dibandingkan jeung istana Merdeka Jakarta itu pangkatna muliaan kene masjid di kampung sebelah. Teu kudu diaminan kita bagus pasti. Sebab lamun cicing di Istana Merdeka atau mau menang ganjaran. Tapi lamun cicing di Masjid Nu Khairul Muttaqin kita wudu, iktikaf, baca sholawat, zikir, tahlil, baca Quran, tahmid, molotov bae ngejeduk baca narawih. Menang ganjaran. Iyalah masjid anu agama lain teboga agama sejen berbeda tempat yang disucikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukur alhamdulillah pada sipun puniki masyarakat umumnya khususnya panitia nerayakan tasyakuran Masjid Khairul Muttaqin berkah kompak kabehan masyarakat nuletik nu gede kuarimah ulah ngomong-ngomong iya masjid menang aing ulah ngomong-ngomong iya menang si anu masjid kabehan esi bareng-bareng. Maka modalnya manusia itu kudu kompak. Maka jere ulama kunu kalyadain lah si maledek kakinya lah wala takunu kal udnain lah si maledek di kita gitu waruh aja kita sejen Allah Allah sejen lagi haji Fatma sering haji pikir Allah kurang mas sejen beda kita jere ulama kudu kalyadain jadilah anda sekalian hidup seperti tangan rumah gitu tangan lengan jere wong Sunda nyata eta lengan kompak bapak-bapak ibu-ibu lamun lengan kiri gatel iya lengan kanan tuh kudu di WA ada datang serangan garok iya tak oh tangan kompak akur karo wong iki wong kampung sebelah alhamdulillah kompak amin amin sebab ciri nek kampung masyarakat kompak gampang bapak-bapak ibu-ibu nyirikeun masyarakat ahli kampung apabila masjideko tutup hebat masjid rapi maka iku masyarakatnya sedang rapi iku cirine pas kula ngedeleng tadi Masya Allah ning kampung tapi masjid Masya Allah ning kampung kula jiji orang kayak apa masjid benar apa nih kalau panitia tapi ning kampung iki Masya Allah berarti dirikakan masyarakat kompak rapi-rapi dohir wal batin. Jadi lamun anak kampung masjid diajak-ajakan berarti masyarakat ajak-ajakan ikut cirine kok jadi ulama ya jadi gampang nyirikan kampung mah lamun masjid rapi masyarakat rapi bos masjid ajak-ajakan cirikan masyarakatna hatena ajak-ajakan ulah betul-betul bang saya matanya macam aing deh sira betul-betul perlu tahu aja keterangan aneh jawab ya wis menang deh sih bu
aja betul-betul lah emang wis betul je bayar je ngaji karo atau ada bribin deh aja beroning yang ngomongnya bribin ngomong yuh kayak bribin je waktu saya aja gue perawan karo randa janda karo ini itu beda itu namun perawan makanya sampai hebat kayak botol seperti buka tapi lamun si ngoyo iku janda ku saja mangga tapi lamun ini mak uang tua itu iku mangu ngitung sawiyo ala takono kal udunain wala takunu kal udunain jadilah anda janganlah anda jadi seperti telinga kayak kuping remen ku kuping kieu kuping kanan karo kuping kiri pedek tapi boten pernah silaturahmi ya tak masing-masing baik tetangga musibah tidak naik nong benar batur ngabangun masjid nu nyumbang duit nu nyumbang semen anu nyumbang cat nu nyumbang tenaga arek ngecor ieu mah ngajedog bae anak tak kaya wong kene ning kita anak tak endi sih omae wong kabeh pada kompak ngabangun masjid teu boga harta tenaga teu boga tenaga pemikiran nongkrong nu penting mah ieu mah ngabangun teu nyumbang teu beuki pamarahan be ka panitia eta nu haram jadah melalui pedil gitu kita maji orang cocok di pasang keramik kayak mengkenen nyumbang orang apa orang anak tak endi jewong webo Masya Allah ulah kos kuping dari wong Sunda celi bahasa Sunda mah ulah kos celi tak celi mau maneh kumain bae ulah kos gitu ulah kos celi rumah kudu kos bener kompak tugas tempat sirikan kecewok kena daging karena jauh karena gedang karena segala-gala tangan kanan ketika pembersihan tangan kiri protes orang masing-masing apa kata tangan kanan ulah loba omong tangan kiri engke aing buka duit engke aing beli jampan sirah pusing nangguk ya tah makanya para pemuda lamun gejam niku kudu tangan kiri kudu tangan kan sirik lah tangan kiri nggih ke ning tangan ke anak pirang jari iya naon jempol iya lamun Jawa telunjuk lamun Sunda curug lamun iya jari tengah ulah ka jari manis jari tengah heula ieu nada jari manis ari ieu glingking jari wong Jawa jari wong Sunda cinggir atau kudu bisa sih kurang Banten ulah ke setik bisa bahasa Jawa kudu bisa setik mah kian masing-masing anak tugasnya anak kiase nuka hiji iya jempol nuka dua curug cek orang Sunda cek orang Jawa mah telunjuk nuka tilu jari tengah nuka opat jari man nuka lima keling cek orang Sunda macing iya masing-masing boga tugas masing-masing anak kiase ayo jangan angkat guru orang anu di Cikesal Kang Haji mohon leres enggak mohon mungkin selamat perjalanannya kori geus balik kiai geus balik atuh kurang kita rek geus
iya orang sabelah maksa sampai kain ngonang jadah doang di mana ya di eta cenah badi di Pale nomor naon sabelah ari nu utuhna nu mana cek aing sabelah sabelah bisi-bisi berkat aing sabelah teuing dia ya ulah aing daya aing sabelah mana Ustaz Komar orang jadah sia bo iya jempol iya telunjuk iya jari tengah iki mah jari manis kian makling nah iya nisbatna iya teh ulama nah iya jempol gendut rata-rata kiai mah gendut premen sebab kata akan berkate ustaz mah jeung kiai rata-rata gendut karena lobang akan berkata jadi lamun manggil ustaz guru berarti masyarakat pelit-pelit mereka hese